Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa le nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. Mai la muole kale sia me tisi fale ulai sa fa mna tuina le ono sfuto sanga tauno fa vai mai lana fono tele fa tau sanga por konfrenisi ile fa solo mai ile so. Na amata la vai le lima ile va on le lal maftanga talo le kale sia mon tuplanga telvo ile malu I muli vai o ele. Sa taita iel fa lo tu sul snoti America Samoa le sungal fa fenga inga sa ile ai tu ma ai maftanga talo. Peta ai fa solo ane ile onga tu spa ia e lua I tu lata mai le afo le ono le tai ona le la taita iel sunga a Dr. Sauno Sila fa fi au tau simtanga rengai o tahuhu o le snoti au kilani I matu I New Zealand. Ai watofa ile ono ile fia na nei amatai fa fianga fa le nganga fa Samoa mai le autolevo le sinoti au kilani matu I New Zealand. Ma le kolisi fa fi au I piula ma malolo ai le nei fo iaso maona sa pe atare se fulu li poa na nei. E se mai ta longa fa anga solo lo fa ia ile so. Ma le nei va iaso ma toi fa awa wai ta longa volio kirikiki la kapita I to fitu ali mta mai tai fa awa wai atai au ai malo loiles freile ta longa ai faisa iringa siampini le sto nai malawa lava tongi le fiafi o yel fa mo e to awai fo ai le fa ile leo mo le savali fa mavai ai ta longa mo le vai aso fa to sa le ono sulto sanga ai le fa ta o talavau o le launga tongi fa ai mulvai o ele le fiafi le sto nai nei ai o le sauna nga fa manuia lea o le amoli ai le sauna nga fa aftahi ai o fa manianga mai le prestene le kalesia le sunga faulalo leti. Enisi o tala o whaanga solo I le tali le malo le whaatal nangal tupe whaaso ale tunu ulua olua whalu olua lima na tali ail sui palmea. Le fionga tuala Yosefo Ponifasi o le fsilingio papakiu lea olo o whaia ita whaala. Peita il tali tuala yo e sao olo o whaia na papakiu whaasoli tu la fono. Au si mai whaafonga sa vaengolan saunoanga whaatasiai manisi o whaafitauli. Tūlanga tau pisinisi lo tātou tunu tangata asia si mai. Lea na ngi ai le aso. Na o mai lea I papakiu I ta whaala. O manino yasi singa le nei matanga luenga a to ai ma le komiti whaufautua. Sa moli mauina nei yasi singa e moni e sao. O nisi o lo whatinuina nei pisinisi e fa soli tu la fono na fai. O fionga fo fitalai o lo fatino pea nga luenga le nei matanga luenga. Ili asi sia leo o pisinisi fa pe nei. E maua ngofia lava le au fai papakiu ia o no sa sala mai o le manongi. Ya latu lau ta vale. Ia o lo fa pe na ile mafai no latu alofia le nei matanga luenga. Ai o le mea e fia wha manino lau fionga le fonfatalai. So se pisidisi tau mea tau mawha. E te tau ono iai se tusi wha maunia mai le matanga luenga le soifua ma loloina. O le tele o papakiu o lo whaatino I ta whala, ai mai se lava le tala whaatai o le taulanga. E te tau lava ona iai se malienga a le matanga luenga o puna oa whale na tura ma le sisio manga. Mo pisinisi nei o lo whaatino e te tangata nuu mai whafo. E te tau foi o na iai se whamauninga mai le matanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa. O lona winga, e te tau o na muamuanga luenga e whaamalosi ai tu la fono matanga luenga nei e tolu. A ele I o mai mo le whaatinonga o le nei matanga luenga mo le sene pisinisi. O le whaafitauli. O loo whengai pea le nei matanga luenga. Mai lato nei o loo anga I mai Samoa I lalo o pe mita ta whao. Pe o mai fo e whai pisinisi ma whainga luenga I lalo o le visa siasi e whaatino ai pisinisi leo lo ta ua o le business visitor. Po se visa siasi e langolangoina e se tagata nuu o lo nofo mangalua I Samoa. Sponsored business visitor. O le mea lava lea sa sauai le tele o tausanga. O le tūla fono lea e o mai lava le teiminei, le o mai le nei whainga malo
o lo iai ma o lea tau te alua ia. Se teimi o tano noa tulea i se ngai o inga fo i wa tō wha iai le palemia ma le kapeneta. Ia, e tau mwhai iai le nei whai ngā malo e wha i titia le nei wha whitauli. O le pemita si asi lea, a tau nuu mai tangata i Samoa, whatua atu ina atu le pemita, petalia fo i le uru fale mai Samoa, mo le tolu masina i le iwa sefulu, le iwa sefulu aso lea. Sila le morta, a fia malanga seisi o tātou i diusila po Australia. E whaatino talusanga o visa, e apalai, ia whaatumu le form, e whai online, telefisili, tātou whaatali lea pētalia pēte ena lau visa, e le whai ngōwhie. Ai o loo tu awanoa pēa le tātou tu la fono i le teimi nei, mo i lātou ia o loo fia asiasi mai i Samoa. A tono se mafuanga le lei na mafuai, e whātou sina mai tangata tāwhawhao, ia peo mai fo i asiasi mai ma invest i to tono le tātou atinu. Ai o le whainga leo tupu nei, ua whao ngā se e i lātou o lo sa ili manuia. A sau le tangata i le pēmita ta whao, tolu sfuruaso, na toe tāru sanga leo lesi pēmita i lungatu. Tolu masina o nofo le visa ta whao, a uma a palai loa le pēmita whainga luenga, o lesi tangata e sau le pēmita ta whao, a laua i loa e sau e whainga luenga. A mai ale tolu whātau sanga, wanga waa le pēmita no whamau. O whaila na pisinisi, o maasani fo i tangata Samoa, ia o isi tangata whai pisinisi o whaile matai Samoa, o whaile to lua Samoa se i tulou. So o lea ma le talo sanga le sitiseni Samoa, ina ua atoa tau sanga. Mau al sitiseni, whaatau le whanua, whailo na whale ua mautu. Le alisi beso, au mai lolo na ainga. Wanga waa fo i se so sia. O whamanianga i tutono le tātou atinu mala manuia. O mawhaio na whaonga e la tau resources i tutono le tātou atinu. Wanga waa fo i e pālota. Wanga waa fo i e vea la tau stangata e filifilia mo le tātou palimene. Lau whionga le whonwhitalai. O le whawhitauli. O lo iai i lātou nei o lo fia siasi mai. Ia, e le lei ale asiasi mai i le visa ma toi foi. A o i lātou nei e o mai ma le mafau po le intent. Le wha moe moenga e o mai e sa ili malo, su e ngā ruenga, fia nofo i Samoa. Ia, o le tangata na leo lo tupo i whaala blave leo lo sau no i aile palmene le nei. Ioi, a manuia ma mautu, ia, nau umana o whaiatu, na liwana lea, ma mai tangata o longa ainga. E o mai tangata o longa ainga, ia, o whaafai fie me uma. O le upumoni, ua mamafa le avenga ale matanga luenga. I le tūlanga o le monitoring ma le enforcement. O le taun whailea i a matai tuina, sua ina pe tulilo ina, se i tau whaatino le malusi anga o le tūlafono. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, i le nei fo i tūla, mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu mātango fie, ai whaasoi fo ia.